Pemirsa penglimbakang wilangan kasus COVID-19 ring widangan Kuta Kabupaten Badung durung tegteg. Anut ring data Satgas pemucuk wilangan kasus nyane kantos 3 kasus, saha nanin tedun kantos 11 kasus. Nanging kasus inucap mewali nincap kantos 3 dasa siki kasus. Nyelahin kahanan kasus COVID-19 sane durung tegteg Kapolsek Kuta Kompol Inyoman Gatra SH MH starter rajak ngicen pangruhan Majang Krama utamanipun krama ring wewidangan Kelurahan Kuta. Sajroning usaha nincapang panureksan panglahlah COVID-19 kawigunan posko ring ajeng Pasar Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta. Manut dane posko puniki kasiagayang antuk nguantu panureksan tur ngicen pangruhan Majang Krama. Ring pemargin PPKM level 4, ring Bali pamekasnyane wewidangan Kuta patut kelanturang menjalaran laksanayang panureksan saha ngicen pangruhan. Tatujonnyane mangden enten-wenten krama sane mamurug wiadin ngeluputang protokol kesehatan COVID-19. Posko inucap kasiagayang kantos tanggal 1 Agustus. Dani mempengabdi pemargin puniki sidenes wilangan COVID-19 melarapan disiplin prokes antuk 5 wiadin 6M. Kapolsek Nyoman Gatra ngewawahin majeng angge OTG COVID-19 nenten malih kedadosang laksanayang isolasi mandiri ring jero. Nanging patut kelaksanayang ring genah isolasi terpusat sanes sampun kasiagayang pemerintah. Pamekas ring Badung rahu mangkin genah isolasi terpusat sampun kawawahin malih. Pai ketandani kesaringin jajaran taler magiang masker saha paket sembako. Yudi Karnaidi Bali Pos Nguningayang.